megalayapost.news. Kakasi Student Union North Kasils District Union mentagasi kelapan kup burom ya arngot ki habren usamla mekham kraw nongram bar usamla Donald Merthong alor ke jingwara namra burom ya kejat bunrio pat kejala kum kita ki rongile kain naka Minerva Academy FC Punjab naka jala Meghalaya haka Helsinki Cup arajar apun rio ha Finland pat ka Gothia Cup arajar apun rio ha Sweden lapan kup burom ro ikini ki arngot ki habret kejala hadian bamanta kasngi kilawan paying shala kejala naka nam job ladu kabakila yora ya Gothia Cup arajar apun rio Sweden ya kini kejipan kuburom dalam kemat the Vice President samla Lambok Rambai Sports Secretary samla Johnny Norum samla Bai Shanlang Kharshan Lor Organizing Secretary kiwai kinu yalam kaseng barangkat kibahiyeng Hasan kita ki armut ki habret kibalong ki klore lekai naka jala kibami kemat ya kari India naka Minerva Academy FC Punjab kuman penken mau ke KSU kelale burom kini ki habret naka daw bakidai naka jala Meghalaya ban mikmat ya ke India naka Minerva Academy FC Punjab ban shimanta hakini ki artli ki tournament bakilawan ra nam ra burom ya ke jala bat karu India hi boro kawai kuman penken mau leng baka kol ka baar meban kraw nongram ka Minerva Academy FC Punjab kalayo kur sundon ya kanam ladu jong ka Gothia Cup arajar apun rio kabala long ha Sweden nongram sing janga dela madam ai kilo kumlai ya Minerva Academy ka yo selek ena na benta ban yo selek ka Minerva Academy ya benta ban yo lele kai sa Sweden sa Finland dan benta ka Gothia Cup Pasti Cup yang I mulai sibuan ya Minerva Academy, but I could sibuan ya ki ya dah KSU. Smart ami cebol. Ada nih tahu pada ya cebol ngau komen deh saat ini. Para kibahiye, hakaba, gila banyak cekmat. Ke kulis pun lebih kibahiye ro kibaladan nado pasdang. Bat ngatep bapeniador BH kasih bakat dulu. Kumbai julong ya kibai kena ba tentang ki dulat dulentino lah hadai ka yok kokot ne ka pule peti bat ngar musang layak lembah ya kata andai nasongu yuk beli try kenrat ba ula island yang bangan don ka KSU but kini kejidon juga KSU ala berpendak yang jingla kaya juga but ngkwa benong yabi ke hebret ba ka KSU hi kandon bet hasanda jubi la pilek syasiliang ke putai ne hani hajam ro andai kalau bat ba pindah pansenia ila deru hal belum berminat ro andai kejimpai ya karkom laka jo mekham kraw patu Donald kala praktik bah tikipor ke pasutrat baru ba kena jogi ba ki la ban perform kumtu syati sa ri jong kiwai pat bat kani ka Gothia Cup kabade ka kabala khen kum ka World Cup jogi youths jogi kena samla bat balong iladu hang tu ban perdam ya ke tim juga Brazil kabade ka favorite team juga ka World Cup ma tangla abadan hi gijong lajong ngin bu sa syurut ikiwai badingkong do gijongi hi ta kumai tu pi ngagawan ka background ka ba ngari player football ngalot hakarta South Nam ngala sajit na ka Than Ribhoy bansa ang tay po sai Shalom kabade jongka Academy jongka Sport Authority of India dan katu ha kejar kendai pun reu nada hang tei bagayo ro mesi menta masih select ro ha ka under 14 national school game ke bolong po Shalom hi jongka All India ha katu po ngila poi sa ka semi final ngiram no ka semi final ni yo ra ya third place ang ta ngam poi ban sa select pat biang ha ka sai ha kendai punyo kendai ku pra mo semula Johnny nak kena dong Than ila poi ban sa select hang tei po sai namenta ka boxing ting ngilai imlang ngilai saklang ni sedem ngilai present ya ke state hatu ke por kendai punyo ngilai ban si bentah po Bengal ya ka interstate under 17 kendai pat ngila poi ban rai ka final sebelum kop na po ban besen na ka jela Meghalaya hang tei Delhi hatu ke por ngilai
ya hak por jongi hak ti por kalau bayangi tang man travel ru nyap song ni that kal le yakai bansa nyap sa hak school andre ngedon pa to ka mensim yale bangkentiu namenta khamtam ngibu akhmat chwa ya ka performance bangin perform ngin pet ya kata jingyo ne ka jing biang andre ban yakun do ya dengan kentui kini ki habaret lagi ihap ki baret beton bok akan ikerson jopi bapenta pio excelsi bapet babiang ber kum keseng hi ke bas si ai mensim ai kan don rengkat ban pi ngi kwa magawai ke sngi ndai ban kota ha kane ka under 15 ne kan under 14 mentah ngi kwa ban i pi finkeu hadu kata ke senior team bo ke Indian team hi club ki bayar behe ha ke perthei ha kane ka rijongi makine ki hap ki baret ki bala sedang menkeu ini ta baret menta kidang try sitom bat kum player kan song ipi apa fi training ni belong duki mau pin duki ban sob ngan ladang abakla ngari ban dom ya lade beling amla ni belong tu kata kan sim but kum players bat ki dan ru kan sim ngeuret apa kindon ya pi ki baben ndon ya pi ki ba tim ni long set long bayasha kata pin kiu syakathong akan tu kit bok yang kini ki baret mengikwa nagaliang keseng ring jan mereu kumang i pila perform hakane ka tournament ngomentani kwa asu ban EP kelong kita ki klor jongkari bakin hakawai kasi bang i bakin phong ya ka uniform jongkari hak senior team bakin ngin i bakin nilak kai hati klop ki bapau jongkari jongka perthai khnang gari bujaj mereu bahkan kan itu ya kane ka kur ka jaj khasi bakidai ujaj mereu jongkane ka jala jongkari ni karlog ka buram ya kari bujaj mereu khamtam kano de ya ka kur ka jaj bat khantam ni kini kpa MeghalayaPost.news